Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasulisugak ket day tatiga po no apay adanda ni napukaw ko ti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Rene. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abay akas takamutan. Kaslama ikulkulang ka. Kan adayo akanayon tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, kasano da ito yun, Rene? Nalugi mo't ng tinegosyo. Kasano pa'y tibiyag taitan. Kasapulam ka di ti kwarta. Ik-ikan kamat. No agkurang, ibagamlaan, taagremedyota. Pangusaramaya. Umanay matititod mo. Ngam kastoy kadilata na kanayon. Dumaw-dawat ang laangan kan kay ti kwarta. Sa anak mo't amaawat kadagiti pag-aplaya. Kat okay lang mo't kanya ka. Siyempre, kaslagasawatan. Kasarlaangan ti kurang kadata. Awan pa'y mo't ngamin umanay apagkasarta. Ngam karkaro asaan ta ang makaurnong no awan mo't trabaho. Sakit agag-agas pa'y ninanang mo. Kat anya ngay nga rod ti mabalin no awan pa'y trabahom. Kaya't ko ti agabroad. Anya? Apay, saan mo kayat? Saan kumaa? Ngam, no iso ti pakaragsakam. Apay kit din asaan ka suportaran. Pagabroaden nak nga rod, tapno makaurnong ta. O sige, no day ta ti pagayatam, apay kit din asaan. Anya? Agabrod ni Ellen? Wan ka no, manang. Nasayaat mo. Tapno saan nga kulkulong lata ni Jabalayo. Sipod na lugi ti negosyo na, di matuna yan rumrumwar. Nasakit tinakam na, manang. Ken, saan amapnak nga ikikaklatan iti kwarta. Kaya't nakano ti agtrabaho. Titwan awan mat ngamin anak yung tapno da kumapakalinlingayan na. Kaya't kukumamot manang. Yan, saan na pa'y siguro at tiyempo? Sana bale. Addan tulat tamat siguro Nanang, at tuyin dagiti agasyo. Ay, apay agimatang ka man, kat adda apay mag. Tapno saan kayo ang maibusan? Tati kayat ko, ado ti stakyo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Ni Manang Carmenton ti kadwayong agpa-check up. Apay, ni Ellen ngay, nauman amang kadkadwa kanyak. Ni Nanang mat, tila ibagbagayo. Apay kumangay ang mauma. Apay nga rod ani Carmit ikunam amang kadkadwa kanyak. Nanang, agabroden ni Ellen. Anya, agabroad. Nanang. Ay, apay ngay apalubusam. Katuan tawan mo't nga rod trabaho na. Apay, di mo kabaulan nga ipaay dagiti kasapulan na. Kabaalak, Nanang. Ngam saan kami nga rod ang makaurnong? Ay, marigatan ka ano pumanaw ni Ellen. Apay kumangay ang marigatan ka. Nga sino ngay ti mga sikasukin ka? Ti mangilaba kadagiti kawis mo. Kabaalak, Nanang. Sa bali matlataan no adda ni Ellen ang mga sikasukin ka. Bayan tayon nga agtrabaho, Nanang. Tanwad dalaang dito'y balay, maas-asiak, tamalmalday. Ken, kasla ka na yun anaunag ti pampanunutan na. Ay, kasta ka day. Nanang, gapun sa iti panakalugi ti negosyo na. Isu abayan tayo latan nga gabrod, tapno makailiwliwag. Kat alangarod, anak ka. Addan passport ko rin Baragsakan parakan ka, Ellen. Rugyakon ti agaplay. Itapay laang, maragsakan akon parakan ka.
Agan anad kanto no sa dinuman a lugar ti papanam. Agyaman nak iti amin at ulong mo rin eh. Si Kamat. Idiadaan ka, kat si Kamat tinang tultulong kanyak. Gaputa kasta ti agayan ayat. Give and take lang. Kat pagyamanak, tanam-amok ti kaskan ka. Saan kanto pulos nga isukat? Promise? Promise. Kasta ka kadimat. Siyempre, si kamot lang ti makagapo no apay akayat ko ti agabroad. Maasyanak kan kang agtrab-trabaho. Iso akayat ka ang tulungan. Alang arod, tapno makapagkalay sa tanton. Nanang, nagpawit manan na Ellen. Mapan ko ibang ko. Nasaya at dayta anak ko. Ibang kom ti ipaw-pawit na, tapno adda maurnong yaw. Dayta talaga ti planok, nanang. Diyak kayat akisayan ti ipawpawit ni Ellen. Una anak ko. Nagbanugan na mo't dayta. Unanang, tapno daras kami makaurnong. Kat saan ton ngagsublipay. Una, kay at kumatlaeng no adda ditoy ni Ellen. Tamasi kaso na ka, anaimbag. Kentap no adda kadkadwak no kasya nga adda papanak. Saan mo't unay ang makarwar ni manang mo, tadda mo't baby nga anak na. Isa maikawa ak iti kaawan ni Ellen. Aganos tayo pailaan, nanang. San abale, sumangpet to. Hi! Hello? Kabarbaro ka dito opisina? Wen, siya gayam ni Cynthia. Siyak mo't ni Rene. Nabayag ka din dito eh? Wan, may saak ka dagiti kabayaganan ditoy. Apay ka di? Kasta ka di? Adan asawa? Adan, ngam aday di abroad. Oh, long distance relationship? Wan, ngam okay lang mat. Tinapatag, adda talak iti tunggal maysa. Sa bagay matkat di Kaadwan ngamin a long distance relationship kat madadaal ti relasyon da. Depende dayta. Dakkel ka di ti panagtalak mo iti asawa? Siyempre, saan nakabas tayo sukat tayo jay? Hangga po tulagan mi. Anya ti tulagan nyo? Agkalaysa kami, apaman ang makasangpat. Oh, kunak man no asawa mo. Akwa. Kasarlangan ti kurang kada kami. Okay. Adtoy anak ko, umay kaikan iti sidaan. Ado nga medyo inluto ni manang mo Cynthia. Iso nga umay kaikan, tapno sana kanayon nga iti ruwar ti panganam. Agsida kamot iti nataeng. Agyaman ak nanang. Ay na, talaga akailiw kumutan tinatang. Diyak mat ngaminin masango ti agluto. Iso nga rod apadigwan kan. Ala, mangan kan. Tagaawid ak matan. Tapno sa anak amarabyan di tadalan. Sige nga rod nanang, agan-anad kayo. Kat agyaman ak manan. Pasensya ka na kabsat. Ngam talaga nga inturturod kung ti umasidaggan ka, takasapulak ti kwarta. Na ospital nga min ni baby, kat kasapulan na tinakkel agatad. Kurang ti kwarta mi. Numabalin, umutang kami pa'y kuma. Tayin inutan mi matlaang abayadan. Sige manang. Manuaya ti kasapulam. 20,000 ading ko. Sige, manang. Tamang irwarak tu pa iti kwarta intun bigat. Ay na, agyaman na kading ko. Imbaglakit din, taanda ka ano sa kabsat ko. Awan anyaman na, manang. Asino kumati agtitinulong? No saan ada tayo? Mabalin ka ding awisan ka inton madamdama? Sa dino? Iti bar. Apay, saan ka kading umininom? Sagpaminsan. No kasta, agrelax ka mat. Sumurot ka kanya, tapno saan apuro ka trabaho. Sige. Sana bale. Ta saan mat akanayon? Mabalin ka din na arakupan ka. Ne, Cynthia.
Anya ka din ti araramidam. Come on, Rene. Saan ka di akorsonada? Addan asawa ko nakmatkan ka. Asawam lata ti asawam. Ngamita, siyak, di adda dito'y abay mo. Anya? Agayatak ka, Rene. Isa pangasim. Ayatan na kumamat. Kasano day to yan? Nasulisugak ka ni Cynthia. Namin anon adaras nga adda napasamak kada kami. Kasanon, numaamuan ni Ellen. Di naklakid di mapakawan. Saan arumbang amamuan na? Diyak kaya't ngagsakit tinakam na. Nang runa, kat addan iti adayo. Hello, Ellen. Sino ni Cynthia, ha? Ha? Apay, anya ti mapaspasamak. Apay ngagsangsangit ka. Amom ka di ang nag-friend request kanya. Inaccept ko. Kat di namin na ti relasyon niya. Anya? Ngam awan relasyon mi. Jak inlimod kan kwa na, nga da asawak. Kat si kadayjay. Awan relasyon niyo. Nga madda mapaspasamak kada kayo. Pakawanan na kumaelen. Ngam nasulisugak laang. Iso ti masidag kanyak. Kaputa kayat mo man. No saan mo kumakayat? Inadaywam ko man. Lalaki ak, Ellen. Saan arason day tarene? Tapno pasakitan na kakastoy. Ellen, pakawanan na kuma. Agsinatan. Anya? Saan? Awan ti agsina. Ituloy talatta no anya dagiti plano ta. Gaputa si kati asawak. Kita niya ti kayat mo nga ramidag. Aklo naglatan dagiti raramidam. Liklik ako ni Cynthia. Nalpasan na pinasagtan na Rene. Ha? Ellen! Hello! Awanan. Imbabanan. Wah, ti awanan ba na Cynthia? Anya ti imbagbagam ka ni Ellen. Apay an aramid mo ti kastoy. Imbagakon kan ka ididampay. Nga addan asawak. Gaputa mo kasan mo pa'y mat nga asawa. Mangnamnama ak asyap ti pilyam, Rene. Mangnamnama ak ayatan nakmat. Ni Ellen ti ay ayatak. Awan ingkarikan ka, Cynthia. Sikat imasidag kanyak. Sikat inanggargari kanyak. Ita, apaan na kung ti asawak. Saan ka mapakawan no isinanak ni Ellen? Kasta ti panagayat mo ka ni Ellen. Amum dayta, sipud damo pay. Isu adinak mapabasol. Nagsakit, Rene. Nagsakit nga awatan na dinak maayat. Pasensya kan. No riniribok ko ti biyag mo. Di ka madanagan. Umadayo akon kan ka. Katakindawak mo ti pamakawan ka ni Ellen. Ibaga ka sana kasinaan. Gaputa isuti ay ayatan. Pangaasim Rene. Awan pa'y kwartak ita. Sanak pa'y kumamata singiran. Saan ngagsingir ti mayak manang? Anya nga ron. Kan, apay akas laborido ka. Pangasim manang. Awagam ni Ellen. Di na sungsungbatan dagiti awag ko. Apay mat. Ada na aramid ko abasol, manang. Anya tinaramid mo? Nasulisugak iti sa bali a babae. Anya? Kasanwa na aramid mo ti kasta? Sorry, manang. Ngamday jay a babae ti masidag kanyak. Saan arasunday ta Rene? Manang, pangasim. Tulungan na kuma. Awagam ni Ellen. Kat kasaritam. Ibagam asungbatan na ti awag ko. Ayan ti ibagbagam a babae. Kayat ko akasao. Awanan manang. Imadayon. Ay, nagar-aramid ka iti problemam.
Kasanon no saan na ka mapakawan ni Ellen? Saan mabalhin manang? Jack maaklo na sinaanak ni Ellen. Matlagayam. Apay nga rod adi ka nagpanunot. Aklo na ka nagkamaliak manang. Ngam awanan maaramidak. Iso apang asim. Tulungan na kuma. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Ellen. Pati ti kapsat mo iramraman mo. Gaputa di na kaya tasungbatan. Iswa nagpatulungakan kwa na. Di ka laagpain anang ibaga iti kapsat mo ti aramid mo. Gaputa jak amon ti aramidak. Mabagtita, no sinaanak, Ellen. Matlagayam. Apay nga rod at tinutupam day di ababae. Pakawanan na kuman. Saanan ang maulit day jay. Talaga asaanan ang maulit. Anyat kaya't mo asawan. Sinaan na kon? Apay, day tati kayat mo ang mapasama. Saan? Jak kayat. Jak kayat asinaan nak. Agyaman ka ta imawag day di asintya. Kat linaw lawagan na ti amin. Iso nga agawid akon. Kat saan akon nga agsubli dito'y abroad. Agpaiso. Wan, tapno saan akalukwan tar aramidam dita. No kasta, kaano ti panagawid mo? Sukunan ka. Umawag ak tumanan kan ka. Agyamanak Ellen. Tainik kan nak, iti may kadwa gundaway. Ita, nagkasar kamin kini Ellen, Mr. Longley. Nang ibangon kamin iti negosyo na, ta iso ti pagbisbisian na ita. Tuy pagayam mo, Rene. Agyaman ak pagayam Rene, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, agyaman ka, tanaikan ka pa iti may kadwa agundaway. Ket agbalin ko maaliksyon kada tayo dagiti kapadasan tayo iti biyag. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Tanupod no nga ay ayatem ti may sa tao, saan mo ama itured, apasakitan tiriknana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan arine. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.